Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Nainbag nga orasyo amin papagayan. Inday basa ti Proverbio 10, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao. Ti sao tinadangkas, abungan na dinaranggas a katatao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok iti daytoy a program. Dala, kinapudno, Kenya. Buisit at talaga. Manmanula ang timay nangan diti restaurant ko. Sakit nakarekreklamo dapay. Buisit at talaga. Ket, anyalay nga rod bakit? Kasta lang bareng adun to ti umay mangan inton malam. Si kansamot ti malas diti restaurant, Carlos. Anya? Sakpay ti pabasulem. Ay, adora aya. Sana siya ti pagbalinam arason. No apay abas si timang mangan dito eh. Buisit at talaga. Imbag pa'y ni Elisa di tabalasiw. Taado ti customer na. Anya nga ta ti sekreto na. Wano padpadaksanak ni Elisa. Iso aman mano ti umay mangan ditoy. Anya? Padpadaksanak siguro ni Elisa kadagiti customer. Iso asaan da nga umay dito'y amangan. Kat agnanayonan nga iti restaurant na ti panganan dagiti tao. Ay. Di ka agar arami diti istorya, Adora. Maditi kasta. Anya ti order mo, mister, tayalaan kan. Dayta kari-kari mana. Kan ikanak iti tinuno at tilapia. Wow! Amom dek pili naimas da kita. Okay, mabit lang tayalaan ka. Ikag danag, nayonak ti inapoy mo, tapno mabsog ka. Kan adapay sabaw, naimas. Agya manak manang. Okay, mabit lang, Mr. Pogi. Ha? Nakayayat ka mo ta paggatangan mana. Among ti mga ayaw iti customer mo Talaga mo ta, Pogi ka Ha? Agya manak sige, Mr. Pogi. Ikag tugawan, ta isarunok ti order mo. Dahito man sinigang abangos, manang, kan duwa nga inapoy. Mabit lang. Adobong manok mamati sidak, manang. Bitawan pinagpatan mo ito ba, boss manang? Ay na. O sige, mabit lang Agtugaw kayo latan, ta isarunumin, dagiti order yo. Dapat nagadugan ti gusto. Sikatiga po na, Elisa. Ure kasta na bambanog ka, nakaisam ka pa lang. Anya? Wan bakit? Dahil tate ko na dagiti daduma customer. Mayat kano dito pangananda, ta nakaisam ka. Kan naimas kano tiluto dito eh. Pagyamanak ano kasta ti kunada. Yung dedalaan ta na ilag dito ilakay. Kasapulang samot nga pa-extension ka. Ay kahit po na. Dahil tamot lang timan panunutot. Ay na, agyaman ang itidiyos lakay. Napunta saan tamot ang maluglogi. Nulikat, maglata ti ganan siya ata. Wan bakit? Dahil tati pagyamanan taunay iti Diyos. Imbag man day tapanganan di tabalasiw ti kalsada, tagpapa-extension da. Kaya't asawan day ta. Talaga nga ado ti maganganan siya da. Katwan Ngam data. Ay na. Kasla kayat kun nga isardeng daytoy apakanan ta. Lakay. Awan mo ti maganganan siya ta. Ay buwisit kiti. Excuse me. Mabali na sukatan nyo dito si Dark. Sobrang amin ti apgad na. Anya? Napgad launay ti timplayo. Dito ti paborito kasi daan. Beef ampalaya. Ngam nakap-apgad mat. Nakaadukot nga style na. Okay. Mabiit lang. Baliwak ti timplana. Excuse me. Anya day jay. Adda ka di pa'y order mo? Dito yung pasukat ko a beef ampalaya. Sobramot na nakatamtam na. Kasla binugwan nyo latan iti danom. Awan pa'y ramraman na. Anya? Ay buwisit ka. No kayat mo timangan. Mangan ka. Ngam no di mo kayat. Rumwar kan. Buwisit ka.
Ne, apa nga kasta ti sungbat yo? Saan ka di ahusto ti imbagak? Uray ramanan nyo dito insebyo kanak. Nakatamtam na ilaunay. Ha, hinak man lang Saan ko abayadan data? Ta saan ko matakinan? Ne, agbayad ka! Order mo data! Bayamon bakit? Ay, buisit! At dakar mga ti customer nga reklamo. No di na kaya titimpla ti makan iti panganan. Saan ko mga rodan nga imay dito, ah? Masapol akasarita tatikok. Tapno di na kaapgaden ti timplana. May samot data ako! Buisit! Dayta nga minti madiken ka, Adora. Awan lakat nakarupangat ka. Kasano nga may ayaw dagiti customer kan ka. Anya? Awan lakat agungungat ka. Akaap-apam dagiti customer. Awan na. Anya? Kasta tinadlaw ko ken ka. Sipod ng lokad daytoy a restaurant. Man-mano ti umay mangan ditoy. Tanalabit. Saan da kaya ti ugalim? Kita, amin na driver ti lugan. Taxi, jeep. Ken uray pa'y dagiti private. Di tabalasiw a kalsada ti pangpangananda. Takasano? Dagdadaulan dato'y restauranta. Tapno mapan amin ijay dagiti customer. Adora, di kag sao iti kasta. Ngamin, saan mo mat anapanagnakan akasta ti aramiden da? Kastalaang ti sukat yo. Nagbasit launay. Katuan mat, nangina amin agagatangan ita. Ay, saan ako namangan? Sige. Ay, buisit! Im-imay ka pa'y langarod dito'y! Apay, awan ka di ti karbengak nga agpili iti panganak. Sanak ang mabsog iti kasta sukat mo. Nagbasit launay. Sa maysa, nagnginamat. Anya? Ha? Ne! Ay, buisit ka! Im-imay ka pa'y lang amin dito'y! Ah! Buisit ka talaga! Buisit! Pasamakin ka. Apay nga impulwak mo matenji plato. Masurunak iti day tao. Simrak pa'y langarod dito'y no ibabawi na lang ti order na. Ay, buisit ka talaga! Kanayon lakas ta. Pangaasim ka di tabaliwam ti ugali. Kababain ka dagiti mangmangan. Sikan tikit kita hinda. Panagkunak. Agyan kalatan ni Jibalay, Adora. Sigalangan ti mga sikaso kadagiti anak ta. Tajay katulong ti umay ditoy. Anya? Sika ka la. Manot tawan mon. Itin mo na. Ngam di mo pa'y amot ti aginaw itinanganan tayo. Buisit ka mat amay sa. Unay kayo matan nanang. Itala nga agugas kayo iti plato. Ungat kayo pa'y nga ungat. Agkapkapi akpay laang nanang. Ugasak to dagita kalpasan ti panagkapik. Isuabayan nyo pa'y latita. Anya? Hoy kala. Dinaksong-basong-batan akasta, anak ka lang! Itala ang makapagbayag kayo dito yung balay nanang. Gamday tamot agong ungat ter alamidin nyo. Naimbag pa'y ni Manang Inday tanakaan anos. Anya? Nanang, awan ti mading aramidan mi nga kakabsat. Iso adi kay kumamot ungat nga ungat. Taamin na kaya tiyo aramidan mi. Nita! Sige kayo, umado ti kurat-tirat iti ropa nyo. Kan bumakit kayo adagos no ungat kayo nga ungat. Kitaan nyo man nanang. Awan tay sigod akin napintas yo. Anya? Amoy yo nanang, napimpintas kayo no di kay ungat nga ungat. Umisam kayo mat tapno lumawag ti ropa yo. Uwan ngagpayso. Baketan tilangak. Kas makitak dito'y sarming. Mayat mat ngagpayso no umisamak. Adda punto ti anak ko Wan, liklikak man laangan ti ungat nga ungat. Kasano? Oy, ni nanang agsarsarming. Ne, apay nga masidag ka. Nakainaw ka din? Wala. Oh, atitin sa ganak ay juice para kin ka nanang. Ne, apay data juice. Makatulong dayto iti salon atyo. Pangpaikat iti mismisuot. Anya? Alakit din nanang. Inuman nyo. Pasayatin na dayto ti kodilyo. Tapno aglang nga kayo latta nga ubing. Anya?
Oo, umisim kayo man, nanang. Kaya't ko ang makita ti Rupa yung nga umisam. Sika talaga. O, kitaan nyo, nanang. Nagpintas kayo na nakaisim kayo. Daytan tumata ka na yun kayo magpungpungtot. Ne, apay, nanaknakam kakadingam siyak, ha? Saan, nanang? Ngam laglagi pa nyo nga agad adalak. Siyempre, amin na ba nagditirabaw ti daga? Ad-adalal mi. Oh, ate ti Diyos, inuman yun. Wan man langan. Sige, inumak nga rodan. Nanang, rumarak Inak ijay restaurant. Inak tumulong ijay. Anya? Awan matlater aramidok dito balay. Umayak mat duatan amapan. Sige, nanang. Ngam niya, masapul ang nakaisam ka. Arumbang adi ka agong ungat. Anya? Wen tapno kay kayat da ka dagiti umay mangan. Anya? Apay niya sa balya restaurant in Mayanta. Ito yung matkaaruba tayo restaurant. Wan, padasan ta ti mangan dito eh. Kaya't ko atakwatan ti sekreto da dito. Taapay nga ado ti mangan dito. Kasta ka di. Hello? Ano di order yun? Agoray kayo. Saan ka di ang sikati akin restaurant? Dita at dali na Balasio? Wan, siya. Mas dawak no apay nga da ka ditoy. Dito'y kami amangan. Anya? Ni, apay ngay. Kaya't ko amaamuan ti sekreto. Tapay nga ad-ado ti umay mangan dito. Day talaga ayam. Kastoy daytan. Ipatag mo, dagiti customer mo. Day talaan. Day talaan ti sekreto. Oh, anya ti order yo? Iba kayo. Tanay na yun akon. Ti kayat ko, mapsog kayo. Anya? Kaya't masawan. Naynayunam ti order ni. O di malugi kan? Saan? No, siyak. At dalakit di basit aganan siyak. Okay, daytan. Pagyamanak daytan, iti Diyos. Wan lakay. Kasjay gayam ti sekreto ni Elisa di Tabalasiw. Isumit lagayam nga adulat ta ti customer na. Di isumat ti aramidem. Wan Gan husto ti anak ta. Rumbang ngamin anak ka isamak. Hay. Nanaknakam paikit din ti inauna nga anak tangum iti siya. Ay kat nasaya at no mo mati agamiris. Isa amanipod ita. Agbalbaliw akon lakay. Hello, Manong. Anya ti order mo? Oh, dahil man bangus aprito. Tidinengdeng yo, ade. Sige, Manong. Agtugaw ka, ta isaranok ti order mo. Amanak. Anak nakakadejay papaya sigod at agasukat iti sidaan ditoy. Ha? Wen, yam ita ta bakasyon. Siya kailangan ti sumukat kay Kuana. May mayat siguro no siya. Na parang matilmon ko tinalag ditoy. Sige, Manong. Sorry pasensya kayong kaninanang ko. Sige anak, bangala ka iti order na. Ta siya kun ti mangitulot iti kanan na. Di kagdanag mister. Umimimas ti makan no siyak ti mangitulot iti kanan iti lamisaan mo. Sika pa ya mismiso. Sa anak itan amis misuot. O kita anak man ita. Nakamisuot ak ka di. Pimintasak mo ta. Di nasayaan. Mayat ano kasta. Basta agsublikan tumanen amangan dito, Yuan. Ay katwan mulakit di mayat di pagpakitam. Ken naimas ti sidaan nyo ditoy. Wan, di ka agdanag, mister. Kanayon ang naimas ti makan ditoy. Tapno agsubli-subli kayo. Kan, sorry no iti kalabas. Kat may saka nga ilang apak, ha? Ngabita, sabali akon. Wala. Lakit na mayat at ti ugalin. Di kanayunak mo ti umay mangan dito yung restaurant mo. Kaya nalulukuyag pa'y nagitipada ka driver. Dito'y kami amangan. Agyaman na, mister. Tinasaya at akababalin, ipaay nati pagimbagan. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno ken biyak.
Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika, Jonah Ribotazo.